Salama si tamu siuluk solanasang ulendui renungan harian Toraya tu malute di saburan rehat tu napasaka sinode gereja Toraja na ulendui kanal YouTube Getorta TV Jemaat Tangerang la dilesang lan aloyate allo Senin tanggal 6 bulan 22 tahun 2020 misa. Ia tu Pak Basanta lan Allah totemo. Diala lan may Pak Pudian 120 nanan angka misa selako angka anan. Dolo dia may latabasa latanandung sia latabatonan ni tekadan na puang matua. May komi ta masambayang. O puang kapenombang kido suruga. Kur sumanga na indi atu totemo. At tumelo lakinay ungkan lasay tudio na mintu kamasokanan milako kami taummi unlingkay indikatuan marasan kiolay. Siya kurre sumanga atu pura kiboko minay umpapayan ni tudio na kamala birammi. Si sonda situ kaatihagan kiolay. Apa inang tontong dukabang mempayan tudio na patunduammi lako kami masolanasang. Kura sumanga na lanti atu milaubangan kan sangat tu lakinay umbasay siya lambatanan ni tekada maseromi lamay surak madatummi. Ondong pikura sumanga mi pakai te tau tang maupu mi mendadi pesumbungan puduk mi lan atu totemo. Tang pakule siya buda katang palambiran jo kaleda te tommi opuang. Pakamu opuang tulau sundun itu mintu na to belan na totang maupu kan. Na malabi iko mikamun na upuang. Sadia mo kan lami pakilala ulendui kada madatummi. Bongsoran itu kuasa pena masalo mi. Na menalainan lan baatengki masolanasang ate kada maseromi. Lasangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Pak Pudian 120 nanan angka misa salako angka anan kadanna pong matua tunakua. Nanian hamalot. Ia to napasule puang tumintu to sion dirampa, susikan to mangimpi. Attu ia to napernoi petamam itu sadangki. Sianaran dan latek silelean tu tongka dililaki. Attu ia to dento kapere maakada kumua. Umpoga omo apa kalian tu puang lako tau ia to mai. Mangka mo umpoga apa kalian tu puang lako kaleta. Yamoto anna parannu batu batengta. O puang, pasulekan tamadandanki. Susito uai salu lok pelok dawai. Ia tuto mantanan si tuang uai matanna. Lame pare si tuang latek silelean. Moyan namale si tuang tangi. Tuto umba banne la diambo lan karung. Apa tak nasalai tang lasule si tuang laatek sidelean umba paakutuna. Amin. Upu indik moto tu kadan na puang matua nea tulesangan kada latanannung ya motu atun na puang. Syulu solanasang den misa penanian na kuah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yate penalian yate ke di Palemba ita mabasa Toraya batonan nakua ia tuatun na puang inang manas sa melo moira ka ananen etang lalambi tanga ata lan untingayo petoba tontong kupatongan kumua ia tuatun na puang inang melo sang suluran tu nakamasay pong matua manasa nenne etang lalambi tanga ata ke di sayle sulay
tuat tu pura liboko. Diona to may aagan kamaparisan diolay. Den atun na anna butung na kwa tu tanga ata ngayon orang puang matu atau may peto ba rampoy ki. Apa sitongan na tang nalambi o tanga ata unan nungi basusi tu puang matua mengkarang. Saya lako tang di kapang anna pabutuang ki katilendokan. Iya te pak pudian 120 nanan. Misa kapesabian na to maapudi. Ungkilalay tumba kamasokanan na puang matua. Tu ulendokan ton na dio may babel. Nakilalay tu kamaparisan untem me ekatuan na ton na dio babel. Malas sama banda. Siya masay tu atu nanay ulingkay tu aganya to. Saya lako maatang aku mua may nabukoy miki puang matua. Tak natandai ko mua sitongan na. Tak era natang aming kilala tu puang matua. Ondong pi inang tak na lambokoy. Iya mo to anaya tu katilindokan na diyo may babel. Butong susito mangimpi. Belan na tang nakapang. Siya tang nalambi tangga na tu katilindokan na puang matua lako kalena solanasang. Silo solanasang. Ia tu atun na puang matua inang melo. Moira ka anna tang nalambi tangga ta. Basusi tu puang mengkarang langkatuanta lamintu atu situran. Na iyan tatiro tua agan totemo. Malambe mo di saaring ti atu dinay emukun bang maapasirundunan na pubua saki corona. Apa lamanap pa aki kumua tontong tupuang mengkarang umpana tak katuanta. Siya manasa din tuatun na puang napasakka lananay umpatiruan ki katilindokan usarapay te saki maaposanga. Amin. Ta masambayang. Puang kapenombang kido suruga. Kurre sumanga tu kadami tumang kakinandong masolanasang. Ada ikan ni ungkanapay kumua tontong ko mimengkarang umpana ata ite katuangki. Mendadi tanda manasana pak kaboromi. Lan si sonda situ ka anatia akan kiolay. Si ada ikan ni untiro malesoy to kumua den tu atu minani papayan ni tu katilindokan. Papayan mi opuang tu kwasami. Lante agan kiti ngayoy mas solanasang daw te kulit na padang. Mi sarapay te saki maposanga-sanga. Den no paana napisan natu lasoro te saki. Kiti mangikuren sumanga. Situang laatek sidelean. Lasangan na puang kipong Yesu ki masambayang. Amin. Pada mo malambe na tukas tamuan talante at tuyate, puang tontong umpasakiki.